Imiphakathi yaseMpumalanga ibona i-SABC kanye nemsakato wayo ligwalagwala idlala indzima lenkulu ngekwakha imiphakathi. Lo msakato losakata ngemoya ube lusito ekwakheleni bantfu labaphuyile tindlu, usita emakhaya lagadwe bantwana, uniketela ngekudla, timpahla kanye netingubo kumiphakathi leyehlukene. I-SABC idlala indzima lebalulekile kulesifundza kantsi lusito lwalomsakato selwece nemincele. Njengaloku i-SABC ibungata iminyaka lengemashumi lasiphohlongo nakuhlanu solo isakata ngemoya. Takhamuti tincoma indzima ledlalwa i-SABC ngekuvusa timphilo tebantfu. Nikhule, ningabuyele emuva niye phambili, nichubeke nisite nalabanye. Kamuva nje i-SABC yakhe sakhiwo sebantfu labaphila ngekukhubateka embonisweni Dude ne-White River. Lesakhiwo sihlomisa labantfu ngetebuciko nemakhono. Lesakhiwo siphindze sibe nendzawo yekusebenta, likhishi kanye netindlu tangasese. SABC usithole sisebentela emkhukhwini labe sihlushwa imvula nemoya kungasebenteki mangabalini. Wasibutha la sibutha khona SABC ngokubambisana naye namasakhane basincedisa kwaze kwaba khona naye indlu lenamuhla sikhona kusebentela kuyo. Basakati baphambilini nabo bahalelisele i-SABC baphindze bafakaza ukuthi yente umsebenzi lomuhle kakhulu kule minyaka leyengcile ikhona. I-role yensayiva ikhona sinifisela lokuhle niqhubeke nisevise umphakathi njengoba niwusevisa siyanithokotela kakhulu. Basakati labakhona nyalo nabo bayachubeka nekuphosa litshe esivivaneni. Sine siligwala FM sisebenzisa emandla eligagazi lemoya kuze kuthi sixhumane nabosomabhizinisi nalabanye baSamaria labalungile kuze kuthi sihlanganise letindvo leto letidzingwa ngilabantu labahlukahlukene kuze kuthi ke timphilo tabo tibe ngcono. Njengoba i-SABC eMpumalanga ichubeka nekundlondlobala seyicele labalandzeli bayo ukuthi bachubeke nekubambisana nayo kulokuphokophela kwayo embili.